najnovšim televizijnim magazinu doznace vecej o novim koronavirusu i o situaciji u Švece. Uvidite jak bilo na sajme knjižkog u Novim Sadu i jak še predstaveli našoj instituciji i organizaciji. Prenješeme vam i častočku atmosferi zos premijeri drami Vina, kotra bula vyvedzena 29. februara u ruskim Keresture. Zo ženami u Kocure popešedovali sme o živoce ženi na Valalje Daras i Nješka i co pametaju zo života svojih maceroh. U časci kotra pošvecena poljoprivredi prikažeme priloh o ovocnjikoh gdje te jari budu potrebni veljki usilovnosti že bi ostali zdravi. Prenješeme vam i jak bilo na Shacki na kotriše vyberalo nove rukovodstvo koordinaciji nacionalnih sovitoh. Televizijni magazin na njedzelju na 20 hodin.